Dobrodošli nazaj v drugi epizodi igrajmo Take It Light. Samo intro pokvaril. V glavnem, ja. Kaj bomo danes naredili? Grem posekaj čima, pa bomo pa naredili farmo. Ne morem. V bistvu lahko. Tole vzamem. Tole. Ja, če še prosim vas, no. Dal v opisu bo IP od našega serverja, pa bi prosil, no, če bi šli lahko gor. V glavnem, vsak, ki bo gor prišel, pa bo napisal, da je prišel gor prek YouTuba, bo dobil diamante za nagrado. V količini se bomo še pogovarjali, tako da, ja. No, bom padel. Pa res. Okej, se pravi. Lopato imam še. Ja. Okej. Zakaj je skeleton down spot? Daj. Skeleton, daj že umri. Zakaj sploh porabljam lopato? Tako da ja. Tukaj je tako podzemno jezero, zgleda. Saj imam dosti drta, jaz sem ga šel pa nabirat, ker sem mislil, da nimam nič. Ja, ga bom naredil kar celega, če je z vodo. Takole. Takole. Flex, kam ga čem dati? Tukaj bo bil flex. Pa imam pa še 10 seedov. Ali jih imam mogoče malo več? Ne. 10 seedov. Takole pa še krompir. Zdaj imamo pa še malo lesa nabrati. Videl sem nekaj, kar smo ga v multiplayer seriji dolgo iskali. Kaj ti so to? Ne vem, kaj je. In to se tole. To so, če se kdo spomni, rubber tree. Drevesa od rubber treeja. Tako da ja. Tole poberem. Pa gremo pa še hišo do konca narediti. Neč stiki rezena, ok, tudi prav. Au, napačno smer se odpira vrata. Ja.
Sam 3 dobiš. Ok. Navajam se na 1.6.2. Bumerang. Dober, da vem. Tega bom naredil. Čest. Bom te tam še te stvari. Se pravičujem, če bom naredil kakšno stvar dvakrat, ne vem, katere, ne vem, recimo kakšen čest ali pa kaj. To mi je res žal, ampak... Ja, nič, ne vem, kaj sem jih delal. Hudo. Prav hudo zgleda. Zakaj imam še en čest tukaj? Sem dva naredil. Okej. Ne, sam. Ja, bom šel kopat tudi. Okej, gremo ubiti enega pigija. To je pa dobro, da se nazaj vrne. Tudi kaj zadane. Double kill. Double kill. Double shoot kill. Kje je Pigi? Pigi, kam si šel? Tukaj si Pigi. Aha, v takem primeru stane. Okay. Let's get started, shall we? Ja, pač ja, začeli bomo delati. Piggy die. Sem dobro zgleda, takole, ja. Ja, začel bom tudi s serijami tega. Ne bom. Nič nam obljubljal. Kaj pa ne vem, a bom lahko naredil ali ne bom. Tako da ja, nič nam preveč obljubljal. Če bom, če ne bom, ne bom. Tako da ja, jaz ne moram nič vplivati na to. Takole, vse razsvetljeno. Že imam pickaxe, okej. Vzamem tole, vzamem, ne tebe, tebe. Naredim lopato. Pa še spat bo treba. Tukaj nam šel kopat, kam prišel tu tistega jezera. Tukaj še en, okej. V redu, se prav. Že vem, naredil bom tako, kakor sva z Janom naredila v multiplayer seriji navadnega Minecrafta. Takole dol.
Da, že naredim furnace. No, dispatched clicks. Dva sta za 3, 4, 5, 6, 7. Takole. Ne, se opravičujem, no, sem že nazaj. Ne vem, kje je prekinal. Ker naenkrat je prekinal. V glavnem, ja, najdel sem spawner. Naredil sem si nov pickaxe. Najdel zdaj še malo irona. Tako da ja. Okej, ne, zdaj sem jih to naredil, ampak ja. Še malo irona. Pelih prej sem govoril, o kakšnem pomanjkanju smo. Pa še gold. Sploh ne vem, kam še kaj najdu. Kaj zanimivega. Kakšne diamantike. Ne, itek smo na 22. levelu. Višine. Sem izpostavljeno. Ok. Sem se ustrašil, da je še en monster spawner. Okej, dobro, da ne kopljem po sabo. Slišim slajma. Redstone. Veste kaj, res bomo lahko začeli. S tistim, kar smo že prej imeli namen. Z generatorjem. Ja, ne bomo mogli. Shit, tina nimam. Vidite, jaz nekaj obljubam, pa ni nič. Samo zato, ker nimamo dovolj surovin. Jaz tega ne vem, mislim, da bomo se to še dobili. In potem ni nič. Okej, tega tudi nisem pričakoval, recimo.
Jaz sem že na 6. levelu. Na 12 ga moram iti. Tukaj, ne, še enega gora. Tukaj. Najdem koji iron, seveda. Čeprav sem zdaj slišal, da 12 lih ni nekako dobro za diamante, je bolj verjetno, da dobimo ga je na 16. In seveda lava lake. Lava lake near the core, created from God of War, martial score, litter score, statue of Dumbledore. Vem, da ne znam pet. Še besedila ne znam na pamet. Pa še emeralde smo dol, kaj je to. Zanima se bližuje, 1.4.7 so že bili emeraldi. Ali pa green sapphire. No, pa še tin smo najdli. Lepo, lepo. Lepo in uspešno. Silver. Ne, ni. Ni tin, škoda. Se imam lopato, pa z roko kopljam. Ja. Nikolajt. Silver, zakaj se ga uporablja? Block of silver, machine filter. Ok. Glass fiber cable. Zombi. Bež nekam. Ok, bož, da se nazaj zagradim. Ja. Reflektiv. Ta je dober, urat lamp, sam najprej rabim urat igniter. Silver chest. Iz iron chesta porabiš manj silver ingotov. Ne, nič. Silver nugget. Atame. Ta je dober za ubijati te endermane. Tako da, ta crescent hammer bom potreboval za pol. Energy tesseract. Tega bom tudi rabil. Vse mi tako se rabil. No, to sem rabil za power armor. Low voltage capacitor. Pa jih kar... Ok, tega je zelo veliko, recimo. Nekaj vode. I need voda. Da sem to brez, da bi padel v lavo, se pravi, nek dosežek. Gold. Ne moram te pobrati, škoda.
Aki FPS mi pada. In zdi se mi, da je en zombi v moji hiši. Ali pa na njej, ali pa... ali pa skeleton. Umrčko, bogirevček. Smili se mi. Pa jade. Več kola nimam. Grem spat, pa si bom naredil še malo kola. Spider just don't kill me. Nie będzie masz. Vzamem 3 tep. Ta bo spet kot 12 nečesa. Iron bom dal peč. Ne. Rekel sem, da bom od tega peč. Sem spet pozabil. Ok, dobil sem še en sapling. Tega še nisem pregledal. Smer manjši so. Ta pa ima. Ta je pa pridan popč. Ja. Pojavil se je pred mojimi očmi. Iz svinca sem dobil svinc. Čudno. Se hecam, če nič ni čudno. Redstone, copper. Da pogledamo, kjer achievement že imamo. Prav, kaj moram narediti? Skeletona moramo biti. Kravo moramo biti. Ok. Rail. 1 kilometer. Delicious fish. To bomo verjetno. Diamond. 2 diamond. 3 diamond. 4 diamond. 5 diamond. 6 diamond. 7 diamond. 8 diamond. 9 diamond. 10 diamond. 11 diamond. 12 diamond. 13 diamond. 14 diamond. 15 diamond. 16 diamond. 17 diamond. 18 diamond. 19 diamond. 20 diamond. 21 diamond. 22 diamond. 23 diamond. 24 diamond. 25 diamond. 26 diamond. 27 diamond. 28 diamond. 29 diamond. 30 diamond. 31 diamond. 32 diamond. 33 diamond. 34 diamond. 35 diamond. 36 diamond. 37 diamond. 38 diamond. 39 diamond. 40 diamond. 41 diamond. 42 diamond. 43 diamond. 44 diamond. 45 diamond. 46 diamond. 47 diamond. 48 diamond. 49 diamond. 50 diamond. 51 diamond. 52 diamond. 53 diamond. 54 diamond.
Overkill. Cast. Blaze rod. Ok. Silver ingot. Tisti jam je še dosti vsega, verjetno bom kje najdu. Kako se že rece? Diamante. Bomo naredili MI, MI, če kdo ve, kaj je to. Če sploh je. Terraformer. Wireless jammer. Ne, ja, crafting CPU. So drivi, kontrolerji in tako dalje. Kvarc rabim, kakega pa še nisem najdel. To bo težka. Palce, palce, palce. Stop retriever jammer. Emerald upgrade. Ne vem, zakaj to. Shooter. Okej. Da vidim, če ima moje neki. Steve Cards. Steve Cards, ja imamo. Radio. Prav. Wooden hull. Se pravi to pa narediš tako. Okej, sam pol rabim pa še une. Zakaj rabim pa neki drugega. Ja. Fuse. Ok. Ni pa več rail, ampak je track. A? Rail? Ja. Rail. Kako? TNT, ne. Dynamite. Kje sploh je? Skor ne da več treka narediti, ali kaj? Rail. V glavnem, ja. Railer. Tako se ga pa uporablja. Okej. To je modular, se pravi moram narediti. Pa še pa moram narediti. Še moram narediti card assembler. Card assembler. Ja, napačna tipka. Kje se ga pa naredi tako. To pa imamo sam. Pa nimam zato, pa še karta vno moram. Verjetno bom mogel narediti kar z raili. To je iz tega.
Ne vem, a bi žrtvoval ali naredim drill. Verjetno bom najprej naredil kar drill. Ja, no, se vem, zakaj se to uporablja. Sprav refined iron. Refined iron in... Sam pogledam, koliko je. 1, 2, 3, 5, 6. Tina nimamo, ja pa. A se daš kaj, se daš kako drugače? Tin, ni. Tin, vidim kako se ga naredi. Tin. Ok, ne vem. A imam kaj sugar cane-ov, imam. Jaz sem pozabil še recept za knjigo, kako se naredi. Sledam. Bog jaz. Mogoče kavo najdeti. Pigi, ni kav, ni krav. Kravice. Ni kravice, grem pa spat. Ja, če koga zanima, bom šel v Mistcraft. Tako da rabim 2 kravi, da bom naredil še linked book. Pa moram narediti še book stand. Kravice. Ni kravic. Idem sugarcane, tako da grem proti sugarcane. Tukaj je nekam fejst krav. Dost kravic je. Sem rekel. Inksec. Se ga splača zmer nabrati. Če posebej, če delaš writing book, če delaš writing table za Mistcraft. A je že umrla? Ok. Sem dobil kaj, nič. Nič od tega, kar rabim pa leder. Ta tudi nič. No, tukaj sem dobil kar 2 manj. Ok. Tako da ja, dobil sem nov achievement. Tako da ja, grem še domov. Če mislite, da jaz za breze za hrano porabljam, kaj jo takole jem. Ne, je ne. Kar imam še 2 dodatna skrita. Pač tako sta 2, sta še dodana 2 foodbara. Pa si jih pač ponavad, pač v glavno tako narejen, no. Ne bom glih zdaj razlagal, kar tudi jaz ne vem čisto natančen. V glavno, no, z enim modom pride. Pride, no, še v bistvu že tako je v Minecraftu tudi, tako. Jo, ne morem povedati, ne znam. Linking book, ne, tamle ga bom naredil zraven, poistle. Takole. Linking book. Pa moram narediti še book, samo da najdem tale, kaj že. Kaj že, Mistcraft, ja. Najdem descriptive book.
Rabim descriptive book, pogledam kako so naredili, se pravičujem, to je bila moja sestra. Descriptive book, če ne bi mogel iti pa na internet pogledat. Tam da se naloži. Zdaj, če lahko naredimo še tale. Bookstand, rabimo 2. Rabimo 4 stike. Ja, dost. Ja, internet se mi je prškal. Samo da najdem, kako se že imenuje. Descriptive book. Descriptive book. Ja, mene zanima, kako se ga naredi. Recept. Ja, še to. Ja, opazil sem, da rabimo feder, ki nažalost trenutno nimam nobenega in zdaj sem se nekako zataknil. Tikem do enega, pa enega me zapal. Upam, da je tukaj kakšen chicken. Ne, pigi. Pigi. Slišam zombije. Kuža. Imam ene par kosti tam. Prav, samo zdaj rabim chickene. Če mi bo nehal Minecraft lagat. Je tisto chicken. Zakaj nima ti fajna? Ne, ni chicken. Okej, Minecraft, ne štikat. Ne vem, kaj mu je. Mogoče to, kaj imam internet odprt, to ne bi smelo vplivat. Pojsiki. Še inkseki. Ja. Wow. Ta moj računalnik je lag free, tako da dobim še lag za ston zraven. Nek sem jih že tukaj še malo senda nabral, tam mladov farmo, sugar cane farmo. Ne šteki mi, da noš padu v lavo. Kako kar umrem bo konc te serije, tako da. Bož, da ne umrem, verjetno. Da vidim, če to dela. Ne dela. Mora biti črno, si mislil, da bi se lahko teleportiral, doma pa se zgleda, ne da. Ker mora biti v drugi dimenziji. Tako da, ja.
To bo konc za to epizodo. Hvala za ogled. In samo da prijem na vrh. Tistega. Verjetno ki vidiš kakšne čikene. Verjetno. Chicken je chickenov. Tempel vidim. Tako da ja, v naslednji epizodi bomo šli kaj do templa. In hvala za ogled. Subscribite, lajkite, komentirajte in hvala za ogled. Nasvidenje.